Ebusuafo ye cheche bibia haya ayeko bati me pa cho baso na subscribe ya na wa subscribe ma me na ene de ensem na no den ensem na no den ayeko ba social media ye de aye de me pa cho na nsem ko social media bo mode ko social media na ko tell stress so na entokwa bi epie din ano de eye de baby eye de me binum enye de me binum eye of a man crado unpredictable any nana agrada then times any say your friend no Evangelist Patricia Esiama the doctor cracker home the dini doso come out almost so janu din abusiafo ye pata empata ni nyina ne say aso meka nyina me dey allege beto so some meka nyina ne say of amai say of amai ye mankrado unpredictable osina na agrada etwanabo unso obi wono masanto ne udi agro kakra ne wantwi bi anaso hu obi ana wato atwene wo sa ne ma no oso taide di no oya na wakọ no aba no apacho ne na eti ekoba asa no na agrada se entesa enye sa na asem ne tie o nto ofo paama o ma chew onfa nche no na enye sa oso ama obi de se ho ahwan ya bedidi na tem so onye ono na ma ne bedidi na tem nyina allergic ho inti no monfa of a man enfa nche no edididi muta na se bola suja na deli na edum oh yomwa na of a man unpredictable no be punching na agrada kakra na agrada so many muso say no asam na okan enye no krentro na wo trato me so no no so be man punch na wa sole yedidi mu an ehu se na agrada eye Patricia Sieduan wose one emrantie mienu bi edi agro ono ma ye adwuma minim de ye odi ni picture be show social media ne so yesi efre ba ko mic ne efre ba kudos enom se debi agro wodi social media nyina ye nka ho ada na se wodi yedi be frefra ye ni ya agro sa debi social media ha etro tie yen ko ba bi etro ntia na de yedi abeka ho oh na wo so mic na unity osese wa bebo mi din die ne wakun ba fa ba be kire na agrada se me se me bati ase me nkun me ba me benwuye mic se da bi me ka ho bi ne ekosie wo mo me ko ho bi ne ekosie no enti fa ne be kire ose debi oh dididi musa na me hu se efiri hi na of a man I hate ne ba ko na agrada page ni mo se debi me so boa chese eso ye de busua awrade Mike say na agrada ni ehu sie wo mu ani ehu say oh yes obi di Sarah to say ye dey tag no Sarah Good ntu ko social media dey abo Sarah Good obi ani Sarah Good no so aba oh of a man say Sarah was Sarah of a man interview Sarah say na agrada me say waji me good na agrada say me good kra me hu bi da me nim ba bi e wo oh ne o mabusa Mike say me hu good no ka ni mu ye nim ba bi aka ne wo o parking ne car esi fie me ko ya me ko hu wom e hwa no oh na agrada was say me good kra me hu bi da me nim me oh ye be hu ame Mike so boa o hu gold da na me hu sa wodi bi aye ye gold chain ama wo mabia e wo go chain o se me koto me hia gold da me koto me ni gold Mike so boa akola ni gold me se wo ho me se asa wo de ba wo se me oh ni e be hu na na agrada musi social media iso wokura bibi tintin bi te say adro te say gold no so unhu gold da na gold ohun no we o se me hu bi da wodi gold ta ba kire me ko ma de me aso me nas me nine ohun
necklace na de to ya na ni nyina yes be ni nyina be gold na God say me who gold that say oh na Mike aba or say West yes more bi wo kaso ho baby aha o say me hu say aya ho na okodi gold dwa o say me edididi mu wo say die ni o kan nyina ne say wo say na agrada eye osofo evangelist o say ono de wo hu ti kwan ya say aye give and take o social media na so enti ba bia Mike say odinity be wo na agrada de akwala ne gold ama no de be wo ba bi obehia bia aye say o hwehwe ba bia gold no wo o say na agrada agi ne gold na agrada so no akwala no ko nim no ohu ne ba bia enso Mike say ono de ba bia ne ti wo say wagi ne gold enti ba bia say o hwehwe ba bia ne ofa say obefa mfikire say obefa kwa ho ekwan bia say ofa so na agrada de Sarah gold man no so de be man enti no abusuafo Mike eko unpredictable page so eno ne kodi nkomo se nkomo no mama yenkoti mra okay ready eja gold you won sense ma se brebi etwa nka ya di ho nkomo kakra live on this same platform come for radio here Emma what can ho sam kakra bi che utie Sarah sense me okan ya what comes in mind as far as gold of Sarah and Komfo Agrada concerned what comes in mind? Okay, before I may start wedding commono, may sign actually be mukakra. Okay. Then is somewhere October, November no. And many kudos. The fans and MBC NT. The 2 year home for say Agrada me be stay away. The 2 me coin kudos so yene juma. Na then at the buyer, Yaminam Yesuema Agrada, a gin and Ewomra na Okoye BBL, Okoye the 2, Anka Okom Eu Yaminam Yesu, Emma Yakupi or UGMC, Emma Ene Unyankwa. Na Unyankwano, Vigina today's TV so Eddie in Funny X-ray say, Yen. Yaman poison. A sign the sika 70 billion bia a better account mu any sika be bia Oh or the fla kafra and sano na e was ye be ya no ye ho na emu no Agrada can say or there na or there no media be ye me mame e be ye me papa like I say me so me man the poison ni bi kudos enu na ene edi aba be wie bi ya ba be wi nti se sta enchirechire mu ene sa nkomo we nyina ekoso a na Agrada ejuma o sha ase yeye na ne niam bi o ye ya ma me agi edi se ampa na o timu po bi se ye kudos ejuma na obi ye no na opeso kokunu ejenti na me kansa te Agrada mitnase na esi amati mitnase no mo bopo se kudos the contract killers abani fiesi yembe kuno e wo mra onimu se de o kan na e atro na chese ye hu se te unyan ya obekai nti yeso ya da ye ho yeah se bi nyawa me ye odi ama wutie me etiopa me pese me katra Agrada se eye ne se abayu ani gold na oje ye no onu nana ne kra ehu na oboa na eye girl ni gold na asem ni eye egudi a esombo opepe mai enyi Agrada pen na be ye akomadwuma o Ghana na o bra enyi Agrada pen na be ye akomadwuma o Ghana ha but akoye se atani bebre no ye di nkomo na ye di nkomo ni bebre na nkofo bi so ehu anamon a ye betini etu e di abo abayiwa no what I say na abayiwa ni gold no
maame no ji abayewa Sarah ni gold no Oji. eno na ene kaye yi town no na Ghana na ye wo no ye wo Yoko ye wo special prosecutor IGP so wo baby o de fire ne de yemfa ne say na onya nyina so obi ye but ene ye mate e wo Sarah no eniema nkita ho bi a me ankasa medina na mo bi a metu no me pese me ka cha agrada se ye ne se wafa abayewa ni gold ne tia ne mic ni hu oboa on fa akwala ni gold no enkokwa obetre yen pega na man ebi onya ni sika puduo etoto adan etisi efie etoto cars a ene wade ne ho tama otimi begina social media say okoye ne to ewo na ye agina odine ye pese poison Ha. Adan da me ka che ne say yen fa ne start ye me fa ne start ye akwentu na obegina social media no so ka say oni mi betu no me fa ne nhyase ye eye ne say na nke na menene nam no na menene nam say jimifo bi na menene ma oboa menye sa jimifo Michael me jimi sa o nke ye ne say oni nkrofo ne na esan say omunko ba begina ba be ye obi maame sebio wo maame twe kama na di wo maame sa nyema na awoka no mema agade hu say kama di ni maame To be enkrama enema kire no. na ye kama nyema kama ni so ameye meye kama ya wa bodam kama ya ye friend abeku enu nyema na me ya kire no nti amai mesrew enema no komo no ye bibia aka no but ye kasi ye di bebre so a ese nyema kakra Okay. because Me no ya green. nyema ya kan enema bi wa ya kan yes adum shira ewu usu yo wu ye me ma o say fa Clinton black pa ni be ye interview 15 minutes went me ampa na mbe ye me say ukoye oto e na nka wu ye wu u ba be dem me ese me ni han say ni UK me be ye me video de u be kan ye bia ma ye dia ma u de unfa ba ko ba ye Yeah. akwala ni gold no me sebu na oji ye edu ho no ma me kire o sebu na oji akwala ni gold no nti ofa akwala no ye di nkomo but Oko 2D puase obeda ne ho so okwan mi so. Yeah, ma to ase. o dan ne ho so said den kra na gold no ye me kire ne so no ja akwala ni gold Ko so mo de amane na nti ache ana munim ne ekone ne eba bia. Yeah. gold a oni kire kire na say nye fake gold o tu gold Onye dwuma obo ase go fields. oye djuma obo ase Onye dwuma obo ase. djuma obo ase Dabi. onye djuma obo ase Dabi. enti de mesre wetie fo no so say so di bibi beto oni eso montage Yeah. so di bibi beto oni eso monhia Omon share na nkochiri. Che agenda ni nyina ne say me de me bo obi edin but no hwe akwala ni stem kamu a agenda ni nyina ne say na nipa bonefo na ye ka so nkodi akwala ne bone Sarah ne bone no no fo say Sarah no na ekodware Yeah. no fo say Sarah no na ekodware nti anka okoye okwedware no ko sa nso ni di ne ho a na tete ase no matesi ase no nti ebe mi say amai enen wedi nkomo kakra enyema ni bi wo ho no ma me pese me ma wati eboti susu te the omonti me nkan ya enu nchesa na montuo bi anko Yeah. ana montuo ebi koso mo bi ase chese je mo Ghana Of course. chese de mo Ghana Yeah. na this time round no owosika ezo mboa no Emra be edwuma. ezo emboa no nti on hye na boso mu ye na afi na kwantu ni ye ba be sha ate jaman ya ro Kona akombe nkwana sika ntede na matoka we mato we ade ba akomkwana intini pagimi bro so sa. Mo ma men nanti ye be na adwuma be pa company be na wabie e wo Ghana ho. okay agada ai ni mu no na mi mu no no obi company bi
company na be no so good emuna odeko na aka huwa okope boami odiko fa yifu a no to force oton force katamanto oh my ana emuna okoya okope boami e wona na aka huwa no mo oni okonfo be ma no ekonyinye na wono konfo be ma na no wotumi no ko ni ntu ka no wenya se ka se de onu wenyi. I see. Apart from that ejuma na post ejuma oton ye no any TV station na obi ya odi ball apla enu ntu no eye Sarah ehu no even so na okoya odi na gudie ko man no me ncho say we maybe ejuma bi abim on bi ejuma bi abim me nka se me nyesho nti agrada we ejuma bi a we bi a o man yehu na edru onu ma akon a we bi me pese me kasa bebrama. Okay. Ene me so me nhye da nyu nyina so bebre. Mato ase. Ene ye nya matiefo. Asem sebe. Yeah. Me da wase aman. Me da se pa nya me shira. Bless her. Aha abusua aha ya yekọ ba TV na makacho no komo ni nyina na yakoti aba no enti Mike se be bi obefa bia wo se obedi akola ne gold ama no na wabeka no abusua yesi yo yeti konfo enum ai enti we de ye ni adanse a ye twa bi hum ne de adanse say Mike say obehwehwem obefam obenantim na konfo agrada ade akola ne good ama no wadi kura ba bi yeso okohwehwe ba na ode be ma no ode ama no eti abusua ahaya yekọ ba TV se de social media no so ide no kreni ne memne de be famanso betra se gidigidi ko obo eti ene obo agrada na agrada so adoje obewo life na agrada so ewo life nti ene ode ma no no so adoje o de ma no adoje o kan ya no ansa no nti se de eso a na eti ene de gi ene abusua se won subscribe to Ayekọ TV mpa check subscribe na se de social media no aye gidigidi eso aye de ai ebi reho na bi nso ani gie baby a menka ho yi no me ne meteso din na metiom na se me hwe ne ekọ se ye hwe ne obewi ne ai se be den ya competition a yekọ nipa mienu pre ade ho a ba ko na ne nsaka enti no agrada so onye obi a good akora so no so the good man be 5-6 years ago ai enti emu aye de se emu na omo twe atwe enti omu ano mokofa Sarah kakra na omo de na be hyem na of na agrada so akope bibi na ono so de ababa be hyem na tese eye social media no so a mintimi u se eye game no omu play anase eye nokre asam nokre e na omu nyina omu ka because social media gro no aya na sometimes enye do because wo be hu na we anyway ye fine ebe be hu na one na asan kontokwa na wakoka we hu ye se fiefre bibi eyi you can say my friend say any me common enemy yes say a friend common enemy fight you know so when me ni ntokwa kora no a na me ye ma ade na obi abekam na nipa no ho ye we hia utimi eni nipa ko ne kokontokwa without reason without any reason ubetimi na kokon eni nipa na nya wo hwe enti abusua ye de social media no ahọ na ye tetetete enti gold nsam ne de ye hwe ne ye bekọ akosi se na nagrada na ebe wini o se ye no abayiwa no go Sarah Gold se ni no Sarah Gold na ebe wini o se ye hwe eso ye de abusua mo ma ye ntu ye hofo me da mase mo abai Ayekọ ba o subscribe ya ko subscribe say de eso ye ukoso na wunya bibia o de ekoso kotesu din na wutiti na obi e ka enti ebusua mo mi ye da mase me pa cho subscribe na wa like na bibia benye bia no nso obeti ne ekọ gold nsensem ye di ekire say di ye teso ye nkasa wo ye teso din na ye tie ne ekọ because ye hwe de obewi ni two masters ti ye hwe ne a obetimi akashepo ne de akwa kodu mama bye.